Ketheka sana renge mutegeri wa Meru TV ngugwatewe ni kire chunji ketu ke bieli mubango ne yoturi engagement ku ya Alhamisi tariki 20 chamweri wenana mwaka eno yoturi yangirire 26 ntukuni ya Alhamisi ani wambeta butoni wa kiramana njokerete kichunji getu ke bieli kire kumurika ngatheti na njare nekwa angwete ngatheti ya The Daily Nation no mwanga nkumenyethie yethirite ye karika a Meru omeya Meru na kinyathi guru ne yetu yonthe ya Kenya nkwire iboya no ndubakona kanya ko tuthiatira akire chunji ketu kia mbere kira giukarige ukumenyethene ndi karibu sana kire kichunji ketu kia bieli muthoni wa kiramana iyo marito yakwa na bangi bakambita kalega kiramana mwari kuthongoma ya ina kumea ni ya mukuru kiramana twina uwe mwanka thachi ya thainya kira tutina mbere na kumba kuthira tukithomethene tukimenyethene mantu kathumba yari yethirite ye karika kaunti yetu ya Meru omeya Meru na kinya omeya nthiguru ya Kenya ngatheti no tona kanya ekakumurika ndono kathumba na kumenya ni bibithirite bigeta na mbere kinya nthiguru yetu yonthe ya Kenya uthio abwa ngatheti ya The Daily Nation ibubukario mutegeri wa Meru TV buibuthio abwa ngatheti yetu ya The Daily Nation kwena ndono kathumba ira ikwege na kethira ngechikulukira rono rumwe kwa rumwe kurikana ututhiatira kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya ukulukira namba yetu ya kuandika SMS ni 0748918901 ugitwira ututhiatirite wintere iriku uri kiuria akira wina kiona gikomba kwithira akichokwa ngatheti-ini ya The Daily Nation karatasi ne katunaka ina rono rwaigenende atongeria barabethirite baina androme kiri kwari mantu jegi siasa andu meritete chigikenie babengi kana bakiari migambo ira ikureta mpatho siasene rwangirwa NCIC rono boro kubuithia uchunku ninde kwina atongereka thomba rombete kwithira bagitwa kenda kuungwa mauri na kwelesa bwe ya gitumi kiabo abethira bakiari miario ya kureta mpatho rono ruri karatasi ne gatuna ngatheti-ini ya The Daily Nation na page 8 ina rono ruyuga athand ya ritwa baraba iskuru chia junior baba inge bate kumba kwithira bakimenya kinya kuithomera aritwa bathatu kateati karitwa 10 barabara kire junior school bate kumba kuthoma na kinya bange bate kumba kwithira abakiandika page 8 na report una page yile ngatheti ya The Daily Nation na ronorwe yantu barabara rombere kwithira bagito turobo nyuma yande kumba kwithira ikigwata monki kumba kwithira ngikumurikira report yu karatasi nega tuile ngatheti ya The Daily Nation karatasi nega 17 kaina rono rwegenende kaita karabu ina uchore na mtu bukaringwa mbicha endira bori ikia kumena na mtu rakomba kwithira kirekeria mbicha ira chiongi mitandao ni akethira kiyukirwa Italia ria kiwatho iyo ni imwe ya ndono chingatheti ya The Daily Nation betikira kumurikira chio rumwe kwa rumu mwankara mathaya komba kwithira ya gitwitikiria karatasi nega twile kaina rono rwakieba sana rwegi antu muwanja baraborombere kwithira bakithirira amutinone yonde yura irombere kwithira ayukioneka aguchwa kwa Meri kana kwa antu muwanja babarari endre ne irombere kwithira kiyira kiri Mount Kirimene kya Mount Ololokwe irere county ya Samburu noka irombere kwithira yukirwa amwa kana uguchwana nabo akurombere kwithira kukirwa amwa utuku aranende antu bathatu baterombete kwithira abakionekana ni nyuma yanga ndera gwetana mbere kumba kwithira kiena monki umunene akwithira yugita na mbere mwankira nende team ya gochoa ni ubete kwithira ikiona Meri ya antu bathatu ira antu bangi Meri ya antu bane na Meri ya antu bathatu itomba kwithira ikioneka na nende kwirigirie kwamba kwithira gukiambire bagambire guchuweru ari bara bathatu bethirite batiwi bationekete helicopter registration number yayo ni EC130B form ire registration ni 5IGMY irombete kwithira ikiuma terechia Asoyan akaunti ya Laikipia tetanterechia ewasonyiro ne irombere kwithira crash kana rombere kwithira ikigwata mutino thaa 3 na ndeka 13 ciarukire gikundi ka Kenya Red Cross rombere kwithira
bagikiumiria na nende ba watanirite na ikundi birami kikenda gutira miri ya antu bandi kumba kwithira ikioneka kuringana na county na police commander wa county ya Samburu jikene ya David Nkoroya ugite nende iririe kana operations ikomba kwithira kiambirie ruare wita na mbere ya batomba kwithira bakioneka na mwankira nende marieto ya antu batomba kwithira kuningana na report irombere kwithira kionwa ningathiti ya The Daily Nation ni barabombete kwithira bakwirite iba kumenyekana ende county commander Mr. Nkoroya ateretikire kumba kwithira akiuga marieto yo karatasi ne gatuthatu kaina rono rukwelesa gitumikira kwithirite kwina mpio thai mweri ne ywe na kinyanyuma ya kwithira nende mweri ywe na nete batikumba kwithira ajuina mpio kuringana na abaromba kwithira bakiaile mantu jegie weather kana climatology bariuga gukethira kwina mbura yelo nino na nietumite kumba kwithira nende agwikara yaka gukumba kwithira kwina mpio ntere mwanya na muno ntere cha Nairobi ikwithirite kwina mpio enyingi untubura abutithirite abwibo kawaida kuringanithwa na seasons ingi tiumbite kwithira achiikuluka karatasi negatuna akaina riboti rangu kunenkerete ayegie enkiama ya NCIC rayomba kwithira ikiyukiria italera kiwatho asiasa baromba kwithira na antu barabomba kwithira bakiari myambo imithuku irayombike kwithira kireta ampatho na kuria kutambia thirika iteneka siasa ni umbite kwithira ikiyukiria atua mutongeria wa kiama kia DCP uranirigathi Gachagua na nwera wari munini wa rais athigurune ya Kenya miaka imikayithiri nende na nombete kwithira akitwa gwita kungo mauri kana gucokia biro tariki 27 acho mweri yua inana gwetwika atirine nyuma ya miari ya wero mbere kwithira akiare miari ekureta kwathukana kaunti ya Vihiga kaunti Kisii na kinyakire ndiunga yawe au kaunti ya Meru umona Gachagua kwina atongire bange kathumba barabethirite kinyo bagitumiro barua kenda baikina no bichine cha NCIC kungo mauri na gucokia biro biegie migambo bethirite bakiruta kaitene siasa kuringana na NCIC bari wabo bagatira kuona uti mutongeri kinyoma kumba kwithira agitambia kuria agitambia siasa itichangwa taniro kana siasa itichathiri akinyendera twelekerete kuringa siasa kana kuringa kura mwakene yo 2020 na muwanja ukienda kumenya atongere bamo baro betkwithira bakitumiro barua ina kwirikana nende rume ruo kana tunwa totumba kwithira tukibure ruo utheri ugomba kwithira ukithoma kathiti ya The Daily Nation akaratasi ekato na penji ithano ina rondorongwataniro yegia tongeria ababia mwanya na baba baiturutanirite na komba kwithira abakibuithe ngwataniro ya opposition kana ya tongere barutere ruregani ni thirikari ibombete kwithira bakirwa mana gutangasa bakethira baina musemanio na rabakarandi na Kenya anakinya aringithania kura na rabakethira bakiariria na burabombete kwithira bakibanga bangania na bakienda kumenyethia Kenya ina mibango yekwebangira kithurano kitwetete kia mwaka 2027 akiumbite kwithira akigikinya musemanio yukomba kwithira yuena atongeria ababiama yukethera yune civil society yukethera yune kinya atongere ba makanisa yukethera yune athomi ndukembethe ana kinya gwatimba rubangi rutere ni rwa siasa na kinya kire rutere rwa biashara kienda gutira kithurano rutwitete kia mwaka 2027 akikethera kithurano kira kikethera kigitabweya muchamani yuyu tangasi ni atongeria ba opposition batongere Tunisia ya gavana James Orengo kwina amutongeri wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na kwenda kinya mutongeri wa kiama kia People's Liberation Party urawijikene ya Martha Karua nyuma yabo kumba kwithira baina muchemanio yo muku intereche Nairobi antuku ya Iyoro karatasi ne gatutandatu akaina rono rurari ngathitine ya The Standard tukuyero rwegie ngund akana baraba gutumika bothu kugi siasa kwa ngaratania misemanio ya gisiasa kwina nchambe mwe araringi kinya mbichen na rari mbichen ngathitine egoro na nyaru ari ya ikuo kiringa thiti ya The Daily Nation na kumenyekana ya Kasim Abdi uraba baingi bamwichi ya komanda mweri yena na tariki 4 enterechi ya Omabay kana taurine ya Omabay ikwari na maandamano yo mbetu
kwithira kibwithikane ya yuthi bakiromba komanda omba kwithira kirukiru no tu komanda no mbite kwithira akigwatwa maandamano ya yombite kwithira niri yagituma barabara achethira chikingwa na mantu ya maingi mno yethira yakirwa amwenterira chia Omabay untu buramu icho ne jontuku aborithi bombere kinya kwithira bakibathangalania na tiangas lakini Kasim Abdi no wambire kwithira akirekerwa na ethira akiamukirwa muno ni athingati bawe sana akuringana na ripoti ya Abdi gwituika we ni muyuthi na nethirite aina popularity kana nethirite akimenyekana muno kinya kureta yuthi amwe lakini kire muchamani yurari kuntuko ya Wednesday aborithi obando ibombete kwithira bakiringithania Abdi na makarika yombere kwithira yakioneka kiringwataniro kana muchamani one ywa siasa ya kiama kia Linda Mwananchi narantere cha Omabay ibethirete bakiringithania Abdi na makarika ya mathuku jere yombere kwithira ya kikarika ntuku iborithi bombere kwithira bagikinyana kugwata na gwikira mpeni athwanirwe 12 baraba athwanairwo na kuthuka nge maandamano ya indivo 12 bethirite bamwe 12 ibethirite bakirekerwa nyuma yabo komba kwithira bakirekerwa na bond ndikwe na baile barobando betete na mbere na gwikirwa mpene na uchonkoni bwetete na mbere na kumba kwithira abukibwithwa kwiringana umwe ukumenyekana ya Kasim Abdi anwethirite ari mustari ne jambere kumba kwithira nende akiringithanwa na mpangarato nirithirite chikioneka amechemanio ya gisiasa ruterura rwa Omabay na kwina ripoti kathomba ira chumbete kwithira chikiringwa chikimburingithania na mpangaratano chithirite chikioneka karatasi ne ogaka tutandatu akaina rono rwa kieba rwegie mwekuru umwe urani wa kuma antheguru ya Uganda indi arutaira biashara chiawe kaunti nterechi ya Kenya na rora kaunti ya Omabay ayekene ya Nori na Langwa urombere kwithira kinga ndukewe nterechi Omabay tauni ya Omabay no ntubwawe kwithira aino bwa burene no ntubwa maandamano yoyombete kwithira ya ikuo ya Linda entere na ngwata na rally ya Linda Mwananchi na rawe yombere kwithira kinga ndukewe na ukira maandamano yayomba kwithira yakiumire na kuthukangia ndukewa akiwa ndukewe au niomba kwithira akiwa tiraka mwate kawe kantuko no kulukira ndukeu au nio anabawe bomba kwithira bakithomera lakini entuko eu ambere kwithira akiria muchie na kinyana bawe bari wabo ibare muchie na ina omwankendera mathaya ugoro ayombere kwithira yakinyana nkutu chambirio tambatiri maandamano yayo kariguo na muchemani uri Linda Mwananchi ikwari na angaratania na ibombere kwithira bakiuna nduka kathumba Miss Nalangwa ombere kwithira akiumara kwawe no bwabone na nyuma wawe kuringira muchore wawe na kumwiri yakakuibugo kari kwenduka chombere kwithira chikiunwa ende awa aombere kwithira kiumira na ita tauni kuona kithira ndukewe ne ombere kwithira kiuno ntubura mwicho ne ntukobere kumenya bwari urongo utenduka chethire chikinyangwa na Langwa aikumara na aitire aino obwa abonene aikira kwithira ndukewe yuni na intobya bibete kwithira bikinyangwa na gatigate ne kagwita nombere kwithira kiringwa inamba ingare yetete na spindi mno na uturo bomba kwithira bugiterwa wau muchore wa wari ugatire amuringere thimo amwira agwita kuona ndukewe endewe amwira atiriri ateta ainde bonane ruyungu gine untubura butomba kwithira bwikinyanira mwankira kaitene kanende baringero thimo berwa kumba kwithira kiringwa ingare yuchituriro mno na uturo bwawe bukumba kwithira abukitwika karatasi ne gatunana kaina ripoti kana kaina rono rwegi aritwa na athomi ba junior secondary na bank grade 9 aragutwika ana bathatu gatigati ne 10 batikumba kumenya kuthoma na baba ingi batikumba kumenya kwandika na nebora be chukuru ne junior secondary na kinya senior school arabathirite gwitwika nende batina foundation ya kithomo gikenya nontu baba ingi bara batikumba guchiandikira na kinya batikumba kwithomera na gukinya grade 9 mwanka otukumenya kuthoma na kwandika abuni ya muno kuringana nende na ripoti ile onani ya arimu baraba gwitana na virus ne bianthe batigomba kwithira bakipe attention kiribo akenda bethira bakibarutana obwe ya achiari nende bori tukinyabo akomba kwithira be patent pass yotira anabo bakomba kwithira kinya abakithoma na muno kinya thaiberu thene achiari bori tutira na bono baribitana mbere akomba kwithira bakithoma karatasi ne 12 ekaina rono rwegie rais William Ruto burarombete kwithira kigwatira kandi ya
sha kiuga ni kumba kwithira kiruta ngui indi akenya nabo kiri muchemeri urari kuyo kwa mantu jegi ngebo mwire anara urantere KICC Nairobi baugite kandi ya sha itithirite ikiruta ngui kaba kuri arekinya gwituka kwinwe kuruta ngui na kwina bangi itikumba kwithira ikirutira ngui Rais William Ruto arombite kwithira gichumia akuthetera kandi kinya kethira narete kiri na uama kwina nara kuntu kumona kumwe kandi ya sha itikumba kwithira igita ngui kana kwina bwe tombe kwithira kierekano bwe ya ende narombere kwithira kiromba Kenya bethira bena kuumiria kenda abethira bagitira kandi ndikumba kwithira kiagira na rutoro gimo mwire biro kwithira rukiagirithwa na njira inene iyoro ndakuthomera ngatheti ya The Standard ati nthiguru ya Kenya nirigiri kumba kwithira ikibuithia importation kana kureta mankunia ya mpempe kuma nthiguru ingi nkuluki ya 25 million bags no tuba kwithira nthiguru ya Kenya akinya nyuma ya kurumirwa ni mbura inini na kukaria kwana kwa mbura mpempe itombere kwithira chikiuma na njira ira yagirite kunende akienda kuthiria mpara ira ithirite igite na mbere antere mwanya nthiguru ya Kenya na muno utira mitu ya mpempe ni gwite na njira nene nende rwangirwa agriculture ibonete ibwa ya bethire bakibwithi importation kana bakiimport enkunia 25 million ya mpempe kenda utira mpara ni kumba kwithira ikinyithwa amwicho karatasi nege 17 kaina rono rwende arwegi secret lava leaked news akomba kwithira anaringi fine ya 2.5 million a fine indira bomba kwithira bwina ndugu ya wendo na mtu na kwithira bukiringwa mbicha na indira bomena na mbicha ire urawi na chakomba kwithira kichituma kiri mitandao ya ukinyaniria akana kethira kithirite ni kinyongi guchituma ne akethira nende akiringwa fine bone nyuma ya koti komba kwithira ikirul kukwa 2.5 million akiri mwekuru mwarombete kwithira akiguro ibare kingurano ne ende amukuru wa wendra bamenanire onere kyabate kirombike kubuithia ikotoma mbicha ciawe cia kithunu kiawe mutandaone na chiomba kwithira chikionekane antu mwekuru wita koti nende narombete kwithira akirwa nariwe 2.5 million damage yombete kwithira ikia cost ni mantu ya umutegeri wa Meru TV unicho ndono ile ikweje kukathetine ya The Daily Nation ikiloketie endeke mwakinyuma ya the yiles ya rukiri kumba kwithira sikirwa ama eta na mbere na kumba kwithira ukithiatira Meru TV kendo thoma mantu kathumba no menyere yetete na mbere Meru omenya Meru na kinya thiguru ni yetu yonthe ya Kenya ndene ndeke tukuraya atukethira tuchokera na mweni wetu wantuku na kinya rwa rutumurika mantu jegie mental health eta na mbere na ututhiatira